Oh mein Gott, Freunde, der Plot hier bei Dragon Ball Fighter Z ist einfach so episch. C16 taucht auf, bevor die Crew die Rettung von Piccolo feiern kann. Krillin versucht, C16 von einem Kampf abzubringen. Wird es ihm gelingen? Wohl eher weniger. Wir müssen erstmal Buu retten, damit Buu gegen Buu fighten. Ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge, wa? Also retten wir Buu. Mit dem, ja, Chaoten-Team. あれが魔人ブー？やべ、ブーのやつクローンに襲われてる。なるほど、本当に魔人ブーのようですね。ずいぶんイメージと違いますが、とにかくまずはクローンを倒しましょう。話はそれからです。 Ja, stimmt, weil Freezer, zumindest der Freezer ist irgendwas super, der kennt ihn ja, beziehungsweise schon mal von ihm gehört, he? Sein Vater hat ihn ja davor gewarnt, damals, vor x Jahren davor gewarnt, wegen, Freezer kämpft niemals gegen den Dämon Buu oder den Gott der Zerstörung Beerus. Bin mal gespannt, was da, vor allem natürlich auch, wie Cell auf Buu reagieren wird, he? Ist ja quasi der Nachfolger. Aua! Das tat weh! Au! Das hat auch weh! War nicht schlecht! Aber auch nicht gut! Das war schon ein bisschen besser. So, dann kommt auch schon der Klon von Vegeta. Und das tat weh. Das sind auch. Frag mich eigentlich, ob man irgendwie auch die Kombis bei Freezer vielleicht weniger gut. Natürlich keine Nahkampf-Moves von dem her. Als welche Moves meine ich? Hab dich! Und das war's. Oh mein Gott, Freunde, wir haben Buu gerettet. Oh yeah. Jo, nun? Nicht euer Ernst. Der pennt einfach? 一応確認ですが、本当にこれが魔人ブーなのですね。 Ja. この緊張感のかけらも感じられないのんきな生き物が。お、ちげえねえぞ。Voll krass war, sind endlich mal alle drei, ja, doch, man könnte eigentlich sagen, alle drei Hauptfeinde aus Dragon Ball Z versammelt auf einem Haufen. もしかして波動は関係なく、ただ単に寝てるだけなんじゃ。おい、起きろ、起きろよブー。起きたらお菓子をやるぞ。お菓子、お菓子、お菓子をくれるって本当か。おう、ついでに悪いやつ倒してくれたらチョコでも何でも好きなだけやるぞ。わかった、悪いやつやっつける。あいつか、見るからに悪そうだな。 Oh ja, bitte, bitte hau mir einen drauf. ストップストップ。確かにあいつは悪いやつだけど、今はいいんだ。悪いやつなのになんで今はいいんだ？
Ja, das ist eine gute Frage. こいつなんかよりすんげえ悪いやつがいてよ。今はそいつを倒すために協力してんだ。だからさ、まずはその一番悪いやつ倒して、その後でこいつらを倒せばいいんだ。目の前で後々倒すことを命令されるとは、まさか心理作戦の一種か。まさかただおバカなだけでしょ。Da wäre ein bisschen vorsichtig. 悪いやつやっつけて、たくさんお菓子食べるぞ。Oh, Schweingart, Bu hat's nicht gehört. これ本当に頼りになるんですかね。Vertraut auf Bu's Stärke. So, Bu ist back im Team, endlich mal wieder. Im Team der Bösen. Ja, ich würde sagen, wir haben direkt mal das Trio Infernale, wa? Also, ja, mit wenig Infernale, weil ist er eigentlich nicht mehr so schlimm und so, der gute Bu. Nun, mittlerweile ist er, Alter, Level 8. Jo, der hat was zu tun. So, Bu, Freezer Cell. Mittlerweile ist Cell der schwächste davon. Oh je, oh je. Oh, scheiße, was mache ich überhaupt? Hätte auch direkt dahin gehen können. Ich Vollidiot. Douなんだそれ。あいつ俺から出てきたやつに似てるけど、俺あいつ出してない。何を言ってるのかよくわからんが、やはりあいつとお前には関わりがあるのか。それにしてもこの二人、まさかドクター・ゲロが生み出したものか。Nee, nicht ganz. Dr. Gero, der ist... Wer ist das schon? あの驚異的な回復力は私にも通じる部分がある。Du bist im Vergleich dazu einfach nur erbärmlich. お前はドクター・ゲロを知っているか。Jo, definitiv die gleiche Spezies. 寝ているのか。この状況で。お前はドクター・ゲロによって作られたのか。ゲロ、かっこ悪い名前だな。なんなんだこいつら。緊張感がまるでないではないか。まあいい。こいつらの正体が何であれ、私が倒してしまえば関係のないことだ。お前、あいつ倒すのか。当然だ。私の邪魔をする者は誰であろうと容赦しない。わかった。じゃあ俺もやっつける。あいつサタンいじめる悪いやつだ。はあ、そう来るか。面白くなりそうだ。Ja, das würde ich auch unterschreiben. Das könnte lustig werden. Ach du Scheibenkleister. Cell will Kid Bu verprügeln. Zum Glück ist nur ein Klon, weil ganz ehrlich, ich glaube, Cell hätte nicht mal in 10.000 Jahren eine Chance gegen ihn. Ja gut, doch in GT, wo er für einen kurzen Moment ja Goku absorbiert hatte, der ja bereits in FIFA Super Saiyan war. In dem Zeitraum vielleicht. Go, go, Power Rangers! Mal ganz kurz switchen. Was war das gerade?
So, Golden Freezer versus Kid Buu. もうここまでだ。 Und der finale Schlag gehört Majin Buu. Du. Oh ja, Level Up. Man merkt aber schon, dass man ein Level hat schon einen berechtigten Grund, weil Kid Buu hat gerade Majin Buu relativ ja, viel auf die Fresse gegeben. Also insofern. So, okay, dann. Oh, Level 30. Oh. Jetzt wird's lustig. Oder bescheuert. Eins von beiden.まさか孫悟空たちも一緒にいるとはな。おめえは16号、お前なぜここに？おや、お知り合いですか？知り合いも何も昔セルと戦った時の仲間だ。もっともその時私が破壊したがな。 Wohl eher geköpft. ということは、あの方も私たちと同じように蘇ったと？さあな、いずれにせよ愚かなやつだ。また私に壊されに来るとは。フリーザ、21号の命でお前の息の根を止めに来た。おお、そんな宣言をするとは。 よほど腕に自信がおありのようですね。21号の命ということ。貴様もレッドリボン軍の一員ということか。 Ja, man könnte ja auch mal gucken, was er da für ein Zeichen auf der Brust trägt. RR. Was könnte das wohl bedeuten? 答える義務はない。どうしたんだあいつ。なあ16号。世界が大変なことになってるのは。 21号のせいなんだろ。なのにどうして手を貸すんだ。事情があるなら話してくれないか。そんなものはない。 Das ist ein guter Grund. じゃあどうしてそんな悲しそうな目をしてるんだ。事情など知ったことが。質問に答えないのなら。 力ずくで答えさせるまで。 Was? Muss ich dich eben aus dir rausholen? Ja, geile Übersetzung. それに彼を倒せばあの女をおびき出せるかもしれませんしね。 Könnte passieren. Vielleicht passiert aber auch etwas ganz anderes. Gegen C16 plus 2 Klone. Majin Buu gegen C16. Das könnte interessant werden. Fragezeichen, weil das Level 9 kostet mich ein bisschen an. Oh, da wurde gar nicht. Ja, und schnell switchen. Das war's mit C16. The next one, please. Ja. Ich liebe diese Szene. Juhu.
Ups, wollte gerade sagen, es ist viel zu weit weg. Ich blocke, ich blocke, ich blocke. Was macht er da? So. Alles für den Boo-Style. Aua. Okay, Boo, schnell switchen. Nein, was ist jetzt los? Was zum? Sag mal, geht doch. Und tschüss. Haben wir es doch noch relativ gut hinbekommen. Gegnerische Kriegerslager Kapitel 8, C21 wütet, es gibt nur eine Hoffnung. 21号はどこにいるんです？居場所を知ってどうするつもりだ？知れたこと。この波動を止めさせ、償いとしてこの世から消すのみ。だろうな。あなたもあの女をかばったところで何の得もないでしょう。おとなしく居場所を教えれば見逃してあげることも考えますよ。考えるだけだろう。おや、よくわかっていますね。どちらにしてもあなたに選択肢は残されていませんよ。話す気がないのなら破壊するのみです。やめろセルフリーザそんなに私に会いたかったの？てめえ21号。本当にこの人がやっぱり普通の人にしか見えない。 Was ist das denn für eine Aussage? Mann, die sieht wirklich vollkommen normal aus. Hä? いい加減に騙されるな。この奴の気はおそらく私と同じ細胞を合わせて作られた生命体だろうな。 Sieht aber dafür um einiges besser aus. ご面接どう？同じタイプの人造人間に会った感想は？ どこまでもふざけたやつめ。お仲間を助けに来るとはあなたにも甘いところがあるのですね。勘違いしているようだけど、私は別に助けに来たわけじゃないわよ。え？ Sie wird doch nicht etwa. ならばなぜあなたはここにいるのです？見物しに来たのよ。裏切り者の末路をね。なんだと？自分から裏切っておいて被害者面なんてずうずうしいわよ、16号。でもさっき16号はおめえの命令で戦うって言ってたぞ。ええ、命令したわよ。勝つとは思ってなかったけど。だって16号ったらひどいのよ。勝手に適合者をリンクさせるんだもん。だから罰を与えようと思って。そのために私を利用しようとはいい度胸をしていますね。でもまさか尋問なんて手ぬるいことを始めるとは思わなかったわ。どうせだったらこれぐらいやってよね。これが21号の力。覚
悟はできているわよね、16号。おお、それが貴様の真の姿か。ようやくやる気になったというわけですか。今はあなたたちと戦う気分じゃないの。邪魔しないでくれる？ Ja, okay, kein Problem. 笑わせてくれる。貴様に選択権があるとでも。あなたの気分などどうでもいいんですよ。そう言っても無駄なよ。どうした？隙だらけだぞ。そんなにすぐに始末してほしいなら望み通りにして差し上げます。21号